Al sutra dawan yam ni maimun be naha awarra ewan brisa naira tema yam ni wahama raya ka mara wahama ba jara sut ba ay karne ka brisa paun yam ni wahama ma para jara sipa piapo bara nara wahama ra konseho yam ni kum dawan bila balanna ani ansara wahama na ni wanwal ma ba ani ra wahama na ni bankra mebe warkam saura kra daukis mau bisyu kra yustakis ma warkara namen zaina wal magaka wahama minit kum atensyong mo ni wala ya kanahana wait na kume bila penahana dawan bila sa dawan ma para si papedukya apo wahama karni kamais ka bris ma Jesus wina help maimunan nay wa manra work yamni na ni may kaya want sa dawan mihta man ba ay warkara dimi aitan kana ni plik ma witin ba yaba witin ba rarakra witin ba karni ka briba witin ba swaki sasakra sa kuna wahama warkam na ni tan kakat balantem sipdawan warkara dimras wan mo ni sa wanwin atara mita saur ka ilrawan brihawya wanwin atara mita patra wanlul ki bayan wantan ka briras sa kuna wahama namin sa hikanawale kay nah kisat ka dawan bila pen kira wahamara turi yam ni aisan na nahana mana ni ulduk yam sa mana ni luk paruplal moklupya babaman ba priyaswatla rakaya tan kapya mana ni kau priyaswatla ra tem kam dingkes makan nara wah maisan nawale barakai dawan bila aisan nina lupe spirituli kira ewan bila wisa smal kra smalkan ka kum smal ka isa bahalika smal kra wah kataya wisa wahama nanira kupya kraukan ka wahama nani kupyam kraukan ka wahama nani painon wals kupyam kraukan ka nahana naku wisa dawan bila liliam bribas wahama baratiara nani man kau wahmas mabara tiaras mabara mansip smabara jara pain ba lihki bas Swiss jara pain man lihkis maba Swiss kupyam brin kamita may bri wabiara bara dia sut kaik maba wal kuna kupyam krauki bas baha nani sut bagat mita lamka daukbya kupya mara trabil taki lukma ba sut sui bara pat wahisma ba lulki sui kan man wahma bara tiarasma yuam yamni ba sut bahki mansa haleluya wanwal ramse wahama tiara manani wahamas matiara sa yuam babah ki ba mantem kam nani tiki balram mandawan warkara tem kam dingkras sirpi winayang nuapes na edad kam kulki sa kaya mebe 15 anyo 20 anyo na ni brisma o 30 anyo 40 50 anyo kaunay wapiwara 60 anyo almo kakauday dawan plikras Jesus plikras an balor kum brisma baku pruaya yang ka droga di pruahina yang ka kau praptis sa uralan taki si pruahina yang ka setan dukya patwah baisa kanna yang ka kau yawan miski tubila katwisa yang ka kau naurata kais na sa science bahaba setan sins kamra kunin maimuni sa wahama tiara wanwalisma wah tiara na ni sinailal praptis saura na ni lan takisa wahaman na ni ninabliki tiara na ni sin aywi na ba tan ka ba respik apo praptis saura lan taksa daon meta sinsla ka pen kira maikan school demi school kamrat natal ke witin ay lakarayuma sa kunam school wina sinsla ka pen maikan tem jara wala ra time kam na ni dingkyol ma bara kuna nanara kekis madawan bilawi ba wahmas mabara piwam ba main cakes wahmas mabara ramya ka ba wapni kam dauks manua pes madia man ramya kara aula ba dia trabil ka man raula ba mantan kam briras ma sa kuna wahma wanwali kay wahma na ni ailal bara sa wayang sin wahma edat kawin naha punto kakat balri yang jarailal na ni kay ki balri anyang win kinalega kau sirpi wina yang tawan kilulkri tawan raya karabaman 25 anyo Ciudad Raya kara Honduras Costa Rica bara
hamay ka baragrang kay mang ani ul bahayang kapila kita ukri wanak rarajara na ni kay kisa kuna wahamanus madia yang bahanan brin kara kapre temba yang sinskira lugi kapre jarailal na ni yawan nuta kapya dukya yawan luki sa kapya dukya bahaba setan ay kunin kakan setan lekawan sa brisinah ki yawan na rawan sa hukiba setan lekawan sa wan raya ka banah ki tikaya ba setan lekawan sa brisil pau tarawitin wala maya wana pa argbe kakalika setan bahililya kaya wancha kunanus mawahmadia wan papas kradus prih ni rey pamanmanan yang dukira barakay sa kupyam kraw kaya naha mensahe kanawal matem wahamas mabaraluk para wahama mansin ramya ka ba Jesus Christ brisa ramya ka ba segurar ta kaya nit ka brisma kanudawan ba wancha wahama na ni wal kawar karna daw kaya wahama dusam klahuras kawinam klahuras babarakay sa dawan war ka naradimi one time kadingki kay kaya bara last na tapiwara dia krakaya kunanaywa yang ay kawahamas na Christian ta kay kabay kuplal muk na ni dukya amiatik wahama ramya ka ba Jesus Christ sa ula kwenta kumbris mabarender munaya walis ma wahama kupyam kraux kaysa kli texwala kumra kay kaya smasmal krawah kataya 12 1 ba wiralaki kay kaya wahama wali kay nahki wanwina man ka wahama bara tiaras ma ba yuwa nanira papas krikam ra kupyam krauki bas kau piwa saura may alkras bara man kam nani balbya bara wima bahawal lilikam kumisin briras kapri painwanwal suhama man baha piwara lilika kumisin mandawan rayaras kapram dawan lilieta kaya dukya kumisin mandawgras kapram wahama sa kuna kay krang wahama papas krikam ra kupyam kraus wahama piwa saura balbya sa kakadiya krakama piwa saura balbya temay dawan wima kuna bate pat manwinam ra piu saura mayalkansa nahki kayasa yaman dukyam ra dimay saya yawe ki Christian ka kumweh ki manra pura sunra may kaya awar na ni kumra manyakan ka prampura wa manra bisitar may munansa bahawar ka badia kum krasol ka maraluk mawahma mas mal ka nara ka kapan pura sunra magabam na lukma kuna patawar ka ba man awar ka mapya kaysa sa kuna wahma nawas man awar ka mbris mabara piwa wirya lupya ba man nara kaysa dawan kam rakupyam kraw kaya Jesus Christ ra winaya Jesus Christ yu Simons yang wahamas na manwar kam radimi wahama bako yang war kinatakaya bara piwa saura balbetem man mihta yuku way kawal pa bara yuku ki aibrima wis yang wal kanahana si kawahama prura kumaula prura kumwane na blik sa wahama na ni raya kara timyara kaknara manana ni rataukis matem setan bay tris bay kamaylul ki bang sa wahama ramya ka banah ki raw sa kaya ba painwan wali kay wahama prura ba wani na blikisa prura ba wan may sa pakras prura ba yawan ra habi sukumi sinapo kuna diawi sa Bible bila wahama tiara ridibas piwa saura komanda balras babako kaysa manera kumpli kaya naiwa na hamen sa hikawal matem ani-anira pastor na nibara sa was wihay si cakes pastor yang napiwa saura na baila sa talya sa wis kanyang nawini na mahkadawan pli kanay daw kisa kanyang wini na pamaliwal pay na piyas na yang wini na muhikiwan na ikukpay na piyas na yang wini na isikiwal pay na piyas na yang wini na yaptikiwal pay na piyas na pamalikul mitayang rabasauray munan kunanus na wis ay papaskragat kibalika yang rawahabay sa kay brihiyay sa sikbi singol pain giratas badra papatila wena sigbisakan klahui babako pitka Jesus ki Christ mawan ra kayas na bayangs na naiwa puram suns bara pastor na ni bara sa dimiwas wahma suirambri para man suirambri masaga ka Jesus bilawi sa yang halbiki na nira suirambri mabalas nata piwara panasin maigri ka suiram takmawisa naiwa nahabila na walmat yung wahma kupyam krokswaki sa sakri kamera witin ay mihtaparam sa manrar servir may munaya, manrayus may munaya, manwar kambrisa, mantalan kambanuta kaya isis ma, kan man ba misyonero pain kiras masapa, mebe man ba lawan ay wana pain kiras masapa, mebe man ba music man pain kiras masapa, Jesus Christ may paskan balikanusa, kuna setan mitanay walba mi taramayswin, bahara man saur kawar karabaman, bahara man may kan pain yapras, plun pain sin piras, pamaliwal wahilambaman, uplulo wahilambaman,
wahaman baram nanara ki kumkayas ma mayam katasin siyam plapan lupiam na nimita respect maymunras uplul mitaman ban respect kam maykras sa kunan Jesus bilali ka wahma naiwa kupiam krokma witin sikbi may sa ki gol klahuri rabako may briyaysa wahamane ani rawan walis ba kaysa dawan kamara pli kaya naiwa kaunara tema wala kum narawisa kaysa yawan wira laki kaya bahali kalawan na naniwah katayara naku isa lawan na naniwah katayara lawan na ni andat 19 bara 9 bara wisa naku wisa nahki wahma kau sip kabya ay raya ka ba taski apu briyaya ban bilam dia wiba kat daw kiba mita. Haleluya. Wah makaikis manah kiwanay sina. Nah kiwah maraya kara mantas kilaka manwapan kamba. Nah ki kaya ba sa kuna Jesus bilaw sa wah mabanah ki hay raya ka ba sikbi sa kaya sa tas kilaka ba na sikbi may sa kaya ba kay kisma nah ki kaya sipsaki kuna nay wali kadawan wansa ramya ka ba sikbi may sa kaya padbisi ura gol klahuri rabako drapa pawina sikbi saka naswi babako may briawancha witina ibila bawalika wisa wait na wahma raya ka ba sikbi sakaya tiara raya ka ba sikbi witin mita sikbi saki sin gol klahuri rabako may bria bawahma nay wa kupyam krauks wahma banah kaya balkara clean daw kaya sa nah ki wahma ba iraya kara segurar muna yasa nah ki wahma ba ay iraya kat nata piwara upla kum kaya ba kuna nay wa Jesus Christ mitalika wansa sikbisaki gol klahurira kumba ko maibria wahma wahamas mabara piwamra luki kay soki sa sakrikamra wahamas mabara witin work kara teams work may daw bya tas babrin ka balika luay sa tas banay saur ka na ni waluay sa ibrin kanawal sa kunaman sol kang balika Jesus Christ may paskan ba witin bilam kaiksa man bilam winasaki witin da mayon da kumdaok ma witin da story yam ni kumaisa ma o witin da win ma witin man bilam kaikisa kaya witin da kupyam krok ma ba sa kunawahma amya tikram ba naiwa namin sa hinawal matem kupyam kroks so kisa sa krikababara sa yawan wan sa sakrika pura heaven pura rasa witin wando kya pain ready daw kansa manan yang duki wahma yang sin wahma winaluri na waidat karabalri yang mana ne lukis mababako kapre yang kau mebekrasaura kat nasapa kuna nay wa Jesus mita wan mihta kriki wan mina kriki wan alkisa baraman ba may kriki mayal besa kaka uwa klahwan katara walsa bara kau chance brisma wa pitaw kis mababako baraw krikri ra prauras mababako maldawan minara rendir takaya barabami kalika kau wark yamni ba maikbya barani ani rawiti na ibila na smal kaya si papya salmuk nan bil na ni rawa pitaw ki dawan kabila na brihiwismal kaya sa kuna wahama manit kam taksanay wa Jesus Christ ay bila na man ramay kan sa brihiwismal kaya uplanan da kupya kraw kaya kume ba ni radawan yam ni maymun be wahama takas para naiwa please Jesus Christ naiwa please piyo na dantakan sa manus matas basahkan ba 2,000 manira mananalagay present kawan kan kau 20 mane baranaha 22 23 25 baradia kay sa yunwantan kabriras bansa kaka naiwa dawan please ani ra pastor na naitem kadingki sa bahara plapiwas yang time kinasaura sa kadawan play guys na wahama invite kumbara sa ansara namin sa ikanawal matem evangelio ko pastor ka na bara sa kaka dawan ni narawas o pastor ka ba saura diya na haluk para kunaman Jesus Christ alks bara Jesus Christ bamita manra work tara may dogbya muhikilay kra kumibane tiara wahama namin sa hikawal maba man mampara blessin tara kabya sui para suir ka banwa biara alkibri work dogs alkibris na habila na kanahan na ramya kara uba jara yam niptara pale kabya Jesus ni nara muhikilay kra na ne dawan yam ni maymun biya na mensahe kanawal mabane sutra ba Jesus manual kabya hallelujah amen.